e whaatara whātu le nei tau whiawhi mātanga o Fio Las Ferreile ina ua moto i fo le lai lona no fuanga ia a o lo whapenana tunga mai pia le alofa ma le anga nei o le tua le ngata i lunga o Samoa atoa ia e tatonu manatu ia e whapena fu tato a inga o lo salalau i tu e fia o le lanalangi o lo mawhai o na mai mo mai le tato proklame le Loa Bay Global Networks le nei whiawhi le taua whiawhi ma le Loa Bay. Ia, whaatara whātu tameta ia mai. Ia, o le hanga lava lea maina o le whaaftai, ia ma le whaatalo whalpa i o se tātou atinu. Ai mise lava na ia tātou paanga, ia o loa vea pia tautua nea Loa Bay, e whai, mau mana mea whaafonga fonga, o lea taimi le aso. So how's your taua whiawhi on this Friday morning, Friday evening? Ke e was on the morning, pe wa muso e evening. Ma lo taua tai, le ua o mai si ui, ia o tiutem whaiva, ia o toa tele, e pei o nei, ia i laso muli ne o tiutem whaiva mo nisi, ia o nisi, o le ala whaawawa tu lava, ia le aso taiao, ia ma le aso sa pati mo nisi, ma lo le wha ma nosi, ma lo lava, e le whai o fia ne o langari, a le afulo mo au se tulo, i le ma whai o na ailo aiwa, wha ma lo le aso, le tawa tai, tiutem whaiva sa whenga iai. Ia, e pei o na masani e whifte tasi a ole i whanga solo fo le tātou pokalame, e alawa o na sila fia le tātou, tunu ai me se o leo tātou taina le weekend. Tala o tau, mea o le atutupu, a taiao, ma le neipo, ia i whiswia inga o le tau olo i nei, ia a wafo i fuafuanga whai a le tātou. A tunu o le ngata i tātou paanga o lo o i Samoa nei. A oe fwoi nao le a malanga mai, le fwoi malanga mai nā nei, a taiao, ma le asisa, basa solo tele beso po. E ala wano i tō silafia, ia anga fo i a le tau, ia o lea o le ayai. Ia, o se mea whaafonga swapuponga leo tala o tau, pei lava o na masani ai lango malosi i ai, le tātou company anga le lei, po le tātou whatani malo, ia o le Skyview Villas, ia ma le tātou The Well Venue. Tala nea tau whamawina ala fisa al vai tau, a whalima le awhiawhi nei, as wharei le tolus fulu au kuso lua fes fulmariva. Winga o le tau o au sa vili o le matau polua nga i le vaito e lau, o lo ofti ai pea sa moa. Ai pei tai usu vaenga pea o maa le e au o tau tonei mātu i sifo le atinu, whaatasi ai au matimu. Ma o polu i le po nei, mātu i sifo whalwhapia nga i manono, e ai nei timu i le awhiawhi nei, whapea wilam whai tili whaasolo i na langi le lei, mai taimi o le vāwe ao. Mai whapea nā fo i la, ia i sa e sau te sifo e au fia ia le pata sa fata si umua ngai le whanga, ia o le ai nei timu le awhiawhi nei, ma nei wilam whai tili, mai whaasolo i na langi le lei, i taimi o le vāwe ao. Mole mo tele i sa la whai, ia e tutusa le lei lava, tala le tau mo polu nei whapea pule ono i sa la whai. Ia ole a whaasolo tu lava in lewing al tau e ui ole a iai nei timu le a whiawhi nei, ia manai William Faitili, ia ole a whaasolo ina langi le lei. Tala na tau mo le anga ia tu le aso a tai ao le a awa nisi o taimi timu puu, ole a iai taimi o le a waudi, mai whape nā fui mo savai i le aso a tai ao pu le aso na i lea. Ia, moli le anga whaftai lo fisa vai tau ngal venga whai pea, tu ina mai pea o tātou tala tau a wā, ia le longo pui ali o lo o tau pa ia lo o tau manu i leilava, ia o na whai whaasola o fufuanga au lo e sila fia, ia vaenga e anga iai, ia le tau i le aso le aso. Tau me mori ai le anga ngal whaftai whatua e a Madeline Fong, ai mai se o le pulenga ma le whinga venga i le lango manu si tātou tala tau i le aso ma le aso. Ia, malo leo se Marietta waftai tele lava i le official vai tau i muluu ia awa fo il tātou tala tau i malalata o ngalwenga o le long pui ali il tātou tunu e ala lea i le papenao na awina mai o tala tau ne ia nofu sila fia i Samoa ia i tūlanga uma o le a iai ia swinga ia maafianga fo i o se tātou tunu ona o le tau. E ali nei aso ni mai? Ma, ngai ai o le nei aso. Ma, nei o nei aso le ini ai ngā whai ai ngā ure ngā whai kai whamisino. Ioe, o aso e lelei, o aso e mātūtū, se i tulou, o ngā ngana ngai wha o ngā ele au vanga i ele au tūstala le e maina wa.
o aso o makua I fiu e kusi le tala o aso ia e te tango e su e lava e oe le tala e sa pelo tu la funu fa aulo e sa una e pe pelo ingana le atunu fatala fa te atilo manu hi Tilo my friend Tilo I mua me atilo ia la langa e le mo Tilo e ngā lai fa tatari mai lai ta lofa ia te oe ia ni tu la le fiafi alo te le ati oe male ainga ia ole tala atu na le yasu ina ne ia la ia wa sa vari vani me ala ia ilalo ia o ifo ia le si au pu aka ga ke au pu e si nga di inga la ko so kule vedi si kenge au le ste mai tai masia li ilanga safari po langa of kingo pai la sa ni o I po lu mal famasino ai ke ia le embor kamba suida ai mana ia foi len suina tu lunga tanto I tula e amana ia fai ponga e po fea la vai fai ai o le mea taua o la utu fatsia sa kala metal mati le moli ai esa lei la ia atono le fai ponga le I tai fai ponga le ke aso ia fai mai e tata ia ma fai pon malo ia la na se senga ma fai ponga le fai le lotu ia fai ponga le tai pele ai ia we e ile se senga ile tu fale nga ia ele ma fai es famsino ia ka ilo ia ona fa mama o lua le ngadi Susana la le fai e sa kala meta ele fai ia usa le mele fai o la o si o le avea e legalize o fa tu la fono ino o lua I luma malo a le tu ai ta o fuluma o ia le kale si ia pe le se sengana tai loi kai ia tai loi e fa ale me fina ngalo tilo manu o fenga nga koso ele veli o la mane mea o fea mea na ele pe se gateli ko ka ngoi vai ponga male wa ke isi ngadi ile ale mor kem au fia e tala bo si ngani ma te va ai foi ne o la o fua mai le alofa o la ia ile o lo taua ia o le la pipi Lusa lenka mai me fafu na mai fa tsali le se fa masinonga le unga la wina ina le vai mo lens to score le ai lo se me nga makungofo ko o ka se le va makungofo pe ama lo tu lan ta no foi pe ama si tu la o va ka e lo ko pe ya la sa si dengo me le e fe ki se wa nga I do fisar me no ko yo le malu le va na mason no fo ya ai te wa ba tu ole tal sang apili ya le fa o le la ko fa le hearing al fa masino ale ma chen no fo mal ma to mana tu ole unga le la tu ina mai le so nga fa longa ko fa mai au mai au mo ni mai lunga ne la ai ba ku kai kasi no nga fa fa tu sala le ma sa vali ba ya yo ai mai lo lunga ni ile tu mala of pa le la o tu no fa le se le o kawi se ma fa la vai ngai ai o lo ma fa a ko ke ninga o sa lo fa lunga ni fa ke lo manga ku e lo fa ko le la ka mai pu le ka fa se tala na to te sila e lunga ta te lo pe ia atonu pele ipu esa talo ngali le la to ai nga se silava o tangata na yen fa ko ipunga le so na upu e lo pe ma wa tu tala anga si ngali ia malta mata i lo o ngale ni US lo avela na o le tau sang mo ne Bachelor of Arts ia o le ali ele sana nga ringa lo sa il mali ia mas o si ngali ile mai lo tu no ai pe yo na moni ia tala Marieta wa pe kalie en mako au media ona o le vave o ngai o inga pu ele akare ngani o le o mai elu sinda mai kongol famasingo ai o wosa mai pu ele atatu lunga ya na tali e fa mai mea kong mai ka o news fa kumpu le o le ma yo ngai fiuta ya ngai fiuta ngai ai vai for ka avale ai o nga palpala sua ki fa nga inga le fa mama ai aku mai lan nga na fa tu stala Mega ka uma ko le fatu. O le filter. Al mana ia le e manuia le ngali fo pe fa yo mai mo mai. Yo ai fele sua fo le ngali fo. O si o le ali o ese ngalo fo ia ke o le fa ambuli e po. Ia na pe ia fa ambuli le sua fo stama. Ia ale tine o sekrista.
Ia lea sa o whaamuli le sunga le Le yo lo mem. i le whatu a whaiawa. Ia a o si Krista le i tama i tai whai poipo. E mai la fio anga o lotu anu. Ia na ufisi sile tu le wafia tau sanga talua na lua fio wa. Le wa lua whai poipo e whamai wa. Wa tu e titi a lua tau sanga. Ia le wamana o loe watu e Sio. e sio le i le tula fono. I lunga o le whamasio. Le mega le fai o lunga te weo veni. Pea umo. Le la ke e waka pule fua e whai poipo nga le ai. Se anga e fai mai o ke ala ko ai ke fai vai e wa le wa uma I malo e fa pe fai de kalesia ma nei e o mai o Langa foi vai langa foi le se me le mai ka la marita wa foi le puera wa ka le pe aka amulo o so fai le vai poi ponga le ina wa lu sinda mai on from sinonga oile ya tao e tapi si oi mo nga afa me ya so afa mesa e lo ka kingo yo me kira tino mai tilo me kire fai poi ponga ma so solo o le sila le aso kula fongo le ngi anga ole o yo ska ke pu e fu pu e vai lo ya oi ala tato wo na ya tato business company le ngalo lava o to yo how are you this evening Lucia ya sauni ni mai o le na visita tan no ngana lela ya sauni ni mai na ni la fiafi ya mastemi ya on tu na twilia ia mo se whapoponga tātou tala I tā longa me ni sunga ia July the man. Ia, ai ole ia awe nātou tātou pisinisi, a ona whailo atu, ele o le tau wanga a whawhawhine le pōnei, whamanatu, nei te o ngā o mga whai au tifinga, ne la ea ngā I mei te matamata, a o le tūlanga na, ua umana tu I nātou whasesilanga I lunga, ia o awala fwoi o whasalaunga, ia ua tolo po ina nei mo le afiaki a tai au ia whatau nuu ina ai ia le tau wanga le mo whawhawhine ia ale vaenga o le asosia le Samoa Whawhawhine Association le SAFA ona on le nituranga le maalfia ia o to ina tu tato tanga na po o se whaalinga tāua na o tato le ioi a tato company of social mai Patalo whātu le Arco Group, ia o le lato au onanga, ia man lato psoswani tato pokalame na whiwhinei, ia whapea fwoi le Fexco Samoa, le Wilex Samoa, MS Rentals, Moatonga Complex, Cafe Laterano, Skyview Villas, ma le Dawal Venue, ia o le SSAP, o le SAP, Beavers Boutique, Samoa Tourism Authority, EPC, ma le Vailima Breweries. Ma lo lava le so mai tato po kalame me se foi ia o le tau whainga lawa tu inatu ia ni so fasisilanga ia o whamanuianga o aswhanau ia o whamanuianga o le fiatau sanga o le whaipoiponga ia ai mai se foi nisi lawa o mau fasisilanga ia mani me o tuku tato o tunu I le nei aso Mari, o le o tulanga nai le tato pisinisi o le fiafi o le whaatulanga mai ia le Tulanga fo ile tato whamanuianga o asawhana. Te whamanui atu ia le asawhana o tumata ia and Mary Coordinate Papali'i ia whapea fo I male silo matua lea o lawao hanta ia lo mafuta mai papatoi New Zealand. Ia o lo whamanuia na asawhanau lawao Fortino hanta ia o lo whamanuia fo na soifua le so. Whamanuia atu le atua lo soifua anti ia mawapea ni stausanga stele ia awalo ainga ia mangalwenga fo I wata tofi iai nā tunu mau. Ia, lasa kalamaika news. Whamei ia, lase se ori whengane seki a ni aso. Ia, ori ai ngai aso le. Le lato mua te tātou tala na whaatata ia. Le mata upule I songi. Ia, I le tau mwhainga pēr malo ina ia avesea uma inga. Wai ui o lo fai mai le li pali mia pu sau no mai le li pali mia o lo mali dia inga ia toi pe to fa. Io se peta. To tasi la inga o fina wina. Staimi la fa fonga ia tātou tala fo po tala mai sa moa ia e pe o na masani ai ia fiafi tai tasi. Ia awone ngalo ia te o tala I ta longa le fa fonga inisi o I ungo tātou ta longa a fileti champagne po o ai le o avea ma champini o le nei tausanga I ta alonga a feleti a kolisi
i te tonu o le atinu e le ngata i polu nei o le sau fo i al puleono ma lo le tāpuai ia i pule a onga o whai a onga ia e mese o nei whanau a onga tau ina taua ai whasisi le nei whanau a onga na whapa o ale ako a onga ia man paki man po ma lo lava e tāua uma o tau ia i lo o tau sao tātou Champ of Champs e pe una ia i le so ai sa le ia te lo le o le tulanga le na nga i to te le o tātou tunu le so ia o le tulanga i tāronga alum whanau e winga e sela fo ile o mai sala fai wa le o toe pe o aso la sa se amo ma sa vai se ku o le time ni ile o ko mama inga sa vai ile mai le afeleki le Champ of Champs ia va pe fo ia talonga sone ia o sulanga nei na o lai ta mai ia o lai ati na ia talonga ia tato wa onga mawalunga ia no mafanau ia ai ese la fo ia fai tawanisi o nisi na o mai ana po na too sure keleles sa wa be wa ke mua ia ole so ia o mai foi le pia paki ese foi mena o ia ai o te lo na o to sila i lunga o tato lo pe global networks o lo atu ia le tele o tama i ata po foi na tu ina tu e tato sport reporter le ngalu le abia pak ai mai se ala va ngale al po mat pat ari ma wa ia no foi ale ai tama na ele mana ia Champ of Champs wa ele siri ta i tapu ia la tapu ta ua ia la o to pitola au e ui o le na vai atu ia na ia na te mai tina na o atu e na o le pase se ia pita i o le tongi le ulu paka ia ui lava la i na uwa ia wha no na iswhana wa o nga i na o tongi le pita i tā la e na ulu le paka ia o se vaenga taonto e tanga i e fu i le pulenga o le tātou paka e te tau ano fua whanau wa o nga o na i tā wane la tau pitola au le tapu wai ia o lena matau ina wale ngata la tangata matuapa o former students ia matangata o matua no atu tapuai ia o lena to tongi fo i tupe na i whanau wa o nga talo fai ia wa avea ia kalantu e whaatau o le green panelist me titi o le paka talo fai ia o se matau e tu watu ia o tafa ia e luse mbete i tamai ia ewa ese Mario ese ne ia so o tele stama i mea lava e mana o mea lava tupe e tutongi ewa titilo mai lava i le amatanga o feleti o titilo e tonginga e tel fo tono malai le tongi se tupe ia te bine lo tongi le tio fo ises pola whatever reason ale awange ba e facilities ia ai ia tu pe alfa tu anga fo ia ila to a fa yo o lo mana mia le se swani le moni so mi fa le ta to a pe pa ia mani se tu la pena ia o le anga tau fo le tong tu pe alfa now e ila va ta la tu po to ia na mana ia fo i se si tu ia ai pe yo o so ia le au mai ia so la ia o se so la ma so le pa so ni o komiki me uma wa live Walai me ta te no assistant ia na o sima fa tuanga o ngale tu mo luma na i vai uma ia tātou champagne ia e pe mana ia lava ia ona tu tanga e tu komiti ia misi ana i whana wa onga ina ia sa luto la tu o tāpta po ia la tu la bua lo tau sinio ia i nei fo i bo i le su e ko i ka ko ofiriki ia o Champ of Champs ma firiki o wifi foi talunga le fakasa te siria e kalisia le o fai lava la tu a filiti tau sanga oma annually le foi su e mai i si tau ti sao malele ia i talunga filiti ala te loa maina au le ta o sta malolonga ia o te mineo la tu ina tu ngane ia yu la ngale ia walava tato tala talunga pe an fai atu fa fonga mai ai i unga o tātou tālonga a whenete e peon whenga i emkoris taitasi ia i to tonu le a tunu ia le ngata i leo tala i tālonga i nisi vaenga peon lakapi ia lakapi tae au a maina tae au le ana na e wha amata ali e tae on le la a ta anon tātou au le manu sa moa ia ma le Heartland 15 ia i leo se au e whengo fie o lo ia tama la kapi longa i te tonu foi le awa la mau sa tainga ma le sunga ia July
Talo fa iu lai nea fiafi o amai. E whātara whātu I le rua sāse rua bari. Ia whātere koe I le katua ia maila ma lor whonga. Ma lor koe ro sai I le dea fiafi. Ia no koe lava no whāla ina ia le sāse rua no whāla umba. O lo o kia pē I katua mera o nanga le no pēri. Tā lofa lava. Ai le maia. O se whātoponga koe le reo tātou tala I tā loa. Mo le whai unga le nei pui bā I aso. Tomo atu e tātou tala. Ua whālai I lama I nei. E nei ma whai e reo le ta ano le tā longa marabanu sa mose tasi o ala telefongo le tunu. Lea sa whiwhi ai kutono le Wallabies me kusunga ia toden pe peia. Ono o se manu anga. Ua soe te niwa tua I nei pe peia I au se talia mo ale tongu putinga. Ai ono iei pe le Wallabies I langa tongala I mapinga kutono no mei ni kāre tonia. E whasa uni e mona la tā longa whaita via marabanu sa mo I preu whina so pitro se temba. O lo ta ua le remi poti e ui le whamanua ria I o nea ko I alo Samoa ai o lo I ai le whamanua ta inga le pūlenga le Wallabies I na ia rātou malanga I matoden pe pere le ipu le langi o na te le se anga baa o lo I ai o lea soana nafi rena soa taniwa tua I au se tādia la rupuso le tumu le sunga ia tai o pepeia ia mai ai o sana malo longa lea sa ia asia ai le tumu sa maua la vanea makuta toi do piso tarati ta whao mai no mai whako le tā motu Wilson Authority. Na si o toi o te teia tai o la tunu, la na sionga ne ni kāre mea tu la epa lupe sori aisa I dole maria le lauri. Sa ia mutua wha te teia ma lo o no le langaroina o ia mana tau mawhainga, ai maise o le tāpua inga la tunu na tele. O tai o te teia o lua skurpate usanga matua o sori fua, ma o le tabaa mai na ki o anga o lalo manu na pia, ai o si ona pina e mai au se tā lia. E pēo na tira pēo pe taia se tasiri nei o ano le tunu o me o nunga lona tau mawhai tā longa o whai penenga, ma nei e tā ua. So se abanoa na te maua, e whai e isanga fusuanga, o se la sanga kounea mo ia, ma na tau mawhainga I lea nga I luma. O pe taia no tūlanga skurwhai le lo langi I tenu nei le ai panga le cruiserweight, tūlanga skurtasi le WPA, tūlanga skururua I IPF, ai o lo tūlanga se kurwha, I le WPO, o pe taia no ia umbia fusi WPA le Oceania, le fusi o le IPF Pan Pacific, ma le fusi o le WPO o le Asia Pacific. Na saudora sunga le pe malanga por team manager pe taia le subinga ia Michael Francis. O lo ia I whanau sa inga pūlenga e te tau na fusi ai o pe taia, I le fusi o le lalulangi, I se temi e le o tōi mamau. Misi o tātou tala, o le auda nei o manu sa bole, o sa auda whainoa I mana New Zealand Heartland, 15. I raso atai au na stora I tōru spurtasi o kuso lua pese kuru maraiba. Rap numero tasi o Jordan Lei, o le huka motu matuu. Rap numero tolu o Michael Alalatoa, o le noka numero 5 o Filo Paulo. Noka numero 5 o Kenya o Pepe, flanka numero 1 Chris Fui. Flanka numero 5 o Jack Lammer ka ketemi foi lea. O le numero balu tō whatu Moana Sonia, o le halfback, me Lani Matavao, 258 Urpano Centeni, Wingi Sputasi, e Fido, second three quarter, o Reynolds Lino, center three quarter, o la pati nei ua, Wingi Spupa, Asi Tuala, Marfu Peki, o team na Mike Williams. O le nofora o whane o leo numero suono se ilanda Lance, Spupitu, Paul Alo Emile, Spubalu James Lay, Spuliva Vaito Sase, Nio, Nua Spulu, John Skywell, Lua Spurtasi, Scott Malo Lua Spulua, Tusiata Pisi, Male Lua Spurtolu, Emily Taefu. O tātou tala whaehu, o le umana nei ta e tau mawhainga te wanga a Pelesi, CMC, po i Serpini, a tānawa aua I Korisima Nunga, I tono la tunu, I lea tā whātau te ia braa tā longa ni a tia pāt I le maa lamba na le la. I le vaenga tama mātutua por senior boys, le manu manu e Korisio vai manga, I langa mua e Korisio Palata Poseko mai savai, ai tu langa tonu e a vele, ma Korisio nei fifi. Intermediate boys, po tamo fe lolo, na manu manu e St. Joseph College, tu langa mua e Gaiola College, tu langa tonu I a Korisio nei tu o tame. I vaenga tama la iti, junior boys, na manu manu e a Vele College, tu langa mua e Tangate Iosefo, tu langa tonu I a Korisio nu o Ausala. I vaenga o tabai tai, senior girls po te de mātua, na manu e Korisio Pesera, tu langa mua e tabai sifo, tu langa tonu I a Korisio Sanele. I
ile vaenga tamatai po taina sionono na malo ko kolisho pesela tulanga lua ye kolisho para hili tulanga tolu ya anda numero lua ibaga taina la iti por tunia keos na malo ai ye kolisho tosidi tulanga lua ye yumbela tulanga tolu ya kolisho lua sala ole pa imo na ta to sala ta lo ma mo ni to ba yaso na pa yo tu pa sia ma ira tu ono so swadi manusia pada oku ang ada yang alof pada pibas politik itu ngaku oku ang masal usi apa yang saya katakan boleh terjemari dalam pak formai oto labar terjadi ele atau ini orang nama dalam nama orang lah orang sabor mencoba fight sama malah lois pada tu orang itu orang pada wah ya ada tu siapa ilu apa yang ada baru ada sama puan semua aman itu lah sehingga pai orang dari bahaya so mangir kapling orang pai orang man sama an more than day pato pa so ya ia faftai lama iulai mo talai talonga matango fie tasi ala fsiri fa mole ele ia stato champini mo tama ma champini mo tene pe on masani ai to sanga tas tu fata singa ai ole mai le tene da tu fata si ai de mi pote de bawa mai po ai as polisi sa pa perar ba ma le tu pa sai sa pe le tu pa li ai la fai do mai komiti o te tia kia ka i tantanga nei onda ele o nga kasi ho ile pe ave tu kasi cha ola olo pa pe na pa sa pu lava ia vai na tai kasi ia i de ko tai chama malo la mafaftai ulai yo le nga mafaftai una ole mai ai amale matango fio tato talai talonga wo fa fonga ai foi tato panga manu ia telea le anga ia tu i te mo fai vo to ne fi ai mesel fai un vai aso tato toi fai lo ai las nga fua fa soi foi ya na fa fonga zato tinu ai mesel tato panga ia i le nei fo i tu la le fi fo poponga tali talonga i oi ele mama ile o mai se vai chapo inga mawa pule ono ia na fa fonga ia ele mai ko lise to CV sawa i male na le skoli silo ki fa alonga ko le avele tu pa te mai tai ele ma nei ai ole wa o fera fo ai foi le mai pe al fai ato tele ato sanga ia le tu pa di ia io sanga to se fo avele fa pe nai polis le fif ia nei tal fo tato ia wa tau fai le nei mai o ko lise vai monga na ma nei o li potina le an o wa ai lunga tanto Facebook ma nei ia yo tapinanga ko lisi umai le ko lisi fa le tonu to mole le anga al fa tai na ia tanto pule a onga ona ia tanto fa ia onga ia e mai sia ona i maiti ia o squad ta itasi na tau ina tau o chaps ma lola ia o le tua siron fa tai o le file mu me uma ele o to ia sta onga o fia fusu i dima le ala vai fuso ai lunga track ma le field ia ele pe o tau sanga o tuna ia e tele ina faali malo vale o au tapua i se tulo ia ma fia i fuana ia onga ia e pe una ini se kolisi le ai o man chemine ele o mfai ona tala ina tu e tau vai a filet ia ole tato vai mo na tato pokalame mai na pe se vai nga ele i malolo tato malolo nga taliu mai vai nga fai o tato pokalame tau fiafi malobe. Ya, mano fo ile tawata ile time yo le fiafi le sunga yulai apena te fatsinga tato tala ai mari au tato le yo malolonga mana ye yo tulanga le o le to fusia la vale onga male ma la tungia i talonga o le titilo ma foi mai tau sanga vai ma tau sanga ni vai maunga le sia onga ma tau tele swinga mai ale sonne ele pa ua vai maunga le foi yo o mai la le i champ of champs mo ka ki ala sama vai maunga ele ma sani ai le situ langa e ala ona leil mele o le tofu o onga masia lato manu malo e maua matamita alo mai e le champini mai le division petitia tu langa le pe fuso i market wa pe al mele le ala na fuso o le ave malo le onga ia o le sa onga fai kala i lunga ia o atu e mele au tapua ia o mai matamata wai matini tuai tu langa tonu na le ala ona pisa tamaiti mana ia tau sanga nei ele o pito tasi le pa u ale pa manuianga i se aonga se tasi ia lea wa lea sawa malia ka lako St. Joseph ia on sai mai jo ia o lea na tufu fan poto ofu ia le manga wa malia ka se fai mai ia i ulai o St. Jole o ale mea ako ale sone pite ane le mau al fai unga tata o se musika le fiafi
ia wa fo fano file mo fa yo le fata e mafuta mai ta wa fiafi le nei malolo pei ia ma fata sia tu mele uso ya Maria ta wa fo ilo to pa ia maloto mandu mai na le halu ta malolonga ia nei te ua avea mo sasi mo lape fatalo fatu nei tatu paanga mo e vava yau talo falava mo e va ia ele fa galoina ia le mafuta mai pea ia o oe male ainga ia ina I Wellington Pitone le mafuta mai mo e va male ainga talo falava ia ana funga malo le fa malo mai ia maina hai ia fa malo pe o ia maina Viliamo le lui talo fa Viliamo o mai nei tu la le fia fa to ma e pe tutupu ni ufitino Viliamo e fia e fa longo po ani meo tutupu atu nei Samoa o lo mafuta mai Brisbane talo falava Viliamo ia matuva ateo ma lo lava le mafuta mai ia ele nei tu la le fia la tato wosin tato malolonga taliu mai vainga fa ai u ia e au fia e tato fa tanoanga Rusia pe afa yolo o ai fio ko e fa isi fongo Rusia so Rusia wala na fono ia so atu em tato news ia mama tato no atu loa ia tato news fa man wi atu loa ia matato soifua tato foi poiponga ia ma vea uma fa pena ia la tato wasina malolong popule tali mai fa wa tato pokalam in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Malama lele ia inga matulanga manao mia mo le fao ina tu le elitisi ilo mau ta pol business. Ora tus. Oi kia umor. Oma, ko ya le kisi. Oi da guano ko. Wai la fai modi fai le sen. Ifa pe fe kai wai so sisi nga mea. Ia, ko fai modi fai long le sen ifa kanga la kula fo le kisi. Ka sa inga pe big ka ven ka kisi. Okay. O me fui pe. No payment no power brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 55 o leono 55 whawhitu. How'd it go? What's up? Alofa. What's that? Crikey, can I have a taste, mate? You know, moly. Thai. Very benign. Hey, come on up. Kakao apa pun? Wah, Uma. Langa mo ila tu sa ni malanga tu mo le tu malole patsa e o sa ni tato pasi muli tu wa piele tasi minute te lima tanu ya le patsa le 2 minute te lima mo le vefine fa sai e va maringa ia o ya le patsa lo tu malo e matango fela voi le tapa si ona ele Salo, si ona la fanu la nutio ata, si omia ele sami ila, si ona one ba e ma, e te pa asante na ilela. Oh my, sit to oh my, sit to oh my, sit to I lay patalo to my lord. Le pose la la ua pisa o le matang yo lo na ingoa wala wilo
paile ma o mita mitanga e pele o e se o neanganga ale pata lo tu malo te pa pele o ilo ulo tu le nuna o fana ele fana oh my city to oh my city to oh my city to ale pata lo tu malo le pose la ua pisa que lo coli suena solo e fia mai mole pichila lo mano ai fia eva e se motu tasi na mua ai lo otto moi palalangi telelisia suyo le manu samoa na natupunga tu ya le pata wa pai ma abe kole la lo lang ya toa awase ai mo o samoa su en la Facebook el messenger ai se sena ku falling all we kumalo in ma fanga lo faku ale baka uma ko via kele le música fo kama le ba ko ngofo pangu ngumu yo mama o mai ko listi ile mama lo ko fale le ex au fale ngamea yo pasal au malo bale o me mawa ya milika yo mawa ya le baka wa internet uma ainga yo la updates uma kangaka oh my city to oh my city to oh my city to ale patalo tu malo le pose la ua pisa ale patsi no moni na olai male la langdi nganda la bed malo chale sinami le mpai lava na abc alo na matala yo na la panua lan me mat malang tas le mpai bo na fangalo ina le tau jona ya be pas le passe le stom le passe ba ba le passe ki en ba le passe balang e ngai o mai le tam tang le sitting au sabo e tomo i palalani balo si le malo le on side la wa ingo tanga tape wa police balang police me oli wa le pio wa kaya le sabida le anga resort le pesta le ile at samo wa le pata si on nai ngo top ever my lord oh my city to oh my city to oh my city to ale patalo tu malo le pose la ua pisa ia ki fia lava toi fatalo fatu ia ile fafonga anga shuza to atunu ia manai pa anga leo fato ama o mantanto fasalanga nei ia tato pokala masani nei o tawa fiafi male lo be ai fia lava fa ilo atu le o mo so ta inga male fa tua ia Lucia le fa tua la fafonga fia au lei o le ona le on tato fa le inga matango fia ka fela Toronto talo fa Lucia ma lo se fu la fionga nei tu la la fia. Ja, se kommer nu la option och du får en national fiafi. La option att man ska samari. Ja, men så får det mal ole. Ole så Sia. Oh, Ngau lu fale anga fea mari. ole nga ave tu be sa wa que foi mai tua. Ku me ku afinga ele o salo ma fa temi. Aole nei temi la o fionga Lucia ia se esa no ia o fai sina leva ele o toi fa fonga tato atunu ai me se lango tato malo funga solo ai io o ani fa pitoa tato fole ai nga to fole le me ata o mafa le ngata taiao auli aole afiafi o lo ia nei temi. Ja, that's right. Sen leo tato sama masani la va na la va pe ya o de sa lo masani.
Ele me se me le fai la serano na fai. Maria. O panonga e se mana ai o le ala va tu la no e se ngalo ia la sta mostrana. O le ala foi na fango ina le sua fane o le kalesia. O le tama fai ina ia o kasi lava ma tama stanga mai tu ma. O le ala va me si tama fai ai. Na si fai lo mai o ma so mata pa fai ai se tuku mo fata tainga. Yeah, essa sessão vira mais uma e aí leva o special to what to or special there is not in terms per se of special special in price. Como diga, esse no Natal mai esse tal o lá aí no menu essa só mais só mais esse e sai na mão não faz só ele só é ela nem tal o não como sanga o esse vai na tal né ou não faz loa. Mas se não está só direito na fuça mari e a gente só fala o outro tadi que fala o fundo que foi de leite lá fiasi leva ele só fala o outro e a ele levou para uma mais de lá não se faz o ele lá fora o ele só eu o mera só foi o ele é só fanua sale ele está na tia olha vai na só peki vai só na umane e a sa vai nessa to it's ole cheesecake e cake. Sei ale telo cheesecake e masania e tu aisa ya ele chaurina vale na TV e me se fa po ala tu. Ale que lena po ai ele cheesecake mo sono la serrano. Ole wa asa so ele ono fa sa pieces que ta sa u ai na folia. A caule ele una fai e mai e ma po se ele toma ele faz mamango foi no fifi le cheesecake lá né esse salena alu le special na essa lá eu não tá lá de diferente ele não le fitu alu viva eu acho que o faino lá to fatawina vai aí e é nada especial para lá só olha todo isso o tu lá mas afa mama uma deixa meia yeah, if I'm not going for anything to turn on my yeah. Well, if I am to for the to for you for the canal so power the try look to my yeah, what my level scan and laugh for the scan yeah also our olewo fui la serrano find out the scan it is idea get the people our player matafa you so I'm there ale nei frega po la mission statement there on a healthy living deliciously healthy living meals so ole mission statement ale la serrano de fia o me uma foi pelo tamo sana ele ma fai on a mission e tipo e se cresce le to tomo frega le o ma to fa e o ya ma to a fama a po ano foi uma facilitação lá ele o le vai ele passia por tipo então vai ele então tudo ia sama ele disse o papel ele na faina ele foi mais maluco olha só nasci olha que sana o ale la serrano ilo na salanga olha German chocolate cake and top like for famwa o fai ele que sana o so sa o filifiano ya o le ala pasta e fiano ne o sana o e wa pasta ne ma mai e ma o que sana le por sala al vai do a sa ko ya te o ma na luz por lima sala e na fai el fia e la serrano o na son fai e pica por di selenio e sa ma yeah, on I next time I need to wild send it challenge my knowledge. On my penny, when I find it somehow, so I see or what to play a better channel in that so nothing about my head, someone young and my defined team, on the still Samasa Masanio, Nasio Medicina, some of the Friday, I asked the Masi. No modelo na você vai estar a outra parte e ainda e fazer sua mãe lá de sua fato amanhã então o mais secreto é que tem muita quarentena
Le ala wa le no ke le ala na ma isi. So vedi ato mu te no o le mai stuande le ana mai simile ala di trena. So ke mawa se samani anga le anga le a amo tana ia o le isu mai asisila ia ile ripula furitoro le sua pula le faenga ia o te le al suino o e a o ia sa o sala le suino forte ele ufia ia asisia la sua mari ia o te ke tala ai ingo tala si ai ana e ngora ma ko ai ma do tia e fa sa o mai o tala en baita ia Lucia o e peo o aula na o te forma mo Afghans ma ngai ai o lo recipe nga le fengole e se foi longa taste mai isi wai peo me ale sa ka fifi ai so ye na unga il kolisi e fa ka ma fa ka wale le pepa ai te o mai hana male ma mena o Afghans pe lua e ia male cupcake la o soliseki ama na ia pepe ata faila ma so forwa le ole anu wa ele e so uma ku so menga le utu ma fainga ola na scan ola na siponi ole cheme chocolate muffin nga le faila na chocolate topping le coco samo e ana no fai ai se lo foi a safa sin nga lo to ma sai kulo ole tawa fiafi mal lo pei ia mal malu tayo io fai lo na cheesecake foi lá na trifle ai fa tá de cheio fa assim la fia assim a Lucia vale ko ya nga me nga la le botai it's gengi la foi lá no malamo healthy okay lo usale me na o thinking healthy amen Sei lá e foi a outra passa o emula por uma yamar ele não pe la puma amen é que se la fia lá oi le fa ko aba si ma le mai o mar ai queria uma malama oi ma fuara mai le to ma fuara mai le tiro mai tiro pegi que so ma fala que lo toma pa ma tu mai kule ai le mai mari o taraka le par mai Seki ya nisi me e fi fai lo mai pa mal mal la sino a fa si la fia mo fia e to saro la fuara e si le na si le vai le maina o le vai le pa catering ma le fa saro tunga pe o mai afia e fa no ta o le ale tula na si le na guai aquel existe foi ela serrano e se ele ele gasta então fai e o que foi ela né ele fa a massa de tratação da tomada aí mas a telefone lá é massa de mistake massa de massa de ataco tá com falando ali ele mantém ali ele sala ele já falar com cama já ele faz o que eu aulei já sai aí tá mostrando a coisa faz foi leite tá ano assim o dele da lançando ao meu e não é a mãe e não é isso e não é aí se for lima algo se que por essa em essa saúde por aí falou lá o fazer lá em casa na sai o marido e o se vai e aí kalau ngaceu vai no fazer lá não vai é para malu outro olha lá o apti sai que sai com que o mau atongo é do acho que foi Soli bene amara lá a cheesecake lá que sai com ele faz essa por cheesecake Soli bene amara pero Lucia fai aí nga fai kai mo essa por a faia que sai por ele é mais fe kawia la mar cheesecake le lua kasi fai lo ala io che mio pa local ka nga vivela o camping é que se la fia Lucia olha me lete facility to catering olha que foi que também aí lá só quem
O e mo. Yoi. Ka kia. E se le mea ka walo e keira. I o le kuku wafi al mele iai. Ai le ima se mea sa awa maina. Ia o te iloa ia le whafonga ngā tinu ia o matoa manino mama na ia mātang o fia whatano anga nea fiafi mla o fianga whaltua lusia ia e whatata la fonga lava a ole tu e silion ta ole tu na ta ole tu soi fua malolo ina le leite le o mea tau mafa ia wa lava ia le mamalo le tinu le pepesi o fama i le pisi neva i tau ia wa fia soi fua mle ola ai mole tu langa pe on ta ua i kere i mai ngau break au te alofa lava e au ngā lava le whai o se whalai maukeni le lei lava o nito e vei se masi mauno mai nau whainga tānu ngasi alo ngungu le mawai ia awane i toi whainga maukeni wha masima mani me ai ioe o te alofa e a si uso a le toi wha masima au mai sao a sua sami whai e la tawapaka ioe asu sao me a sua sami ma naia ia aole e nga lai korosi mai asu sua sami me vai nua whai sa wa whanga mai ma lo lava Lucia le nganga fia ia o mafai o na o le fesili mai tato pa anga pe moni fruit cake ai fia oka ni lato fruit cakes ia e maua vale o le aso na fina ia ile o le resistance kasi o tinana fai da sana ia na fai ia deva terena sua to le o kai do ala le que queda sana o sinal o mulher sua so e pele li la no faso sale de fama uma le teiwa la sinalo le dia o la so mai turina ia o le mea la laina e alu le anga vale ele uma ta ki ko ko yo lima mai fakino ma lia lava ma leia ia le ala fa fonga mai nei tato panga ia longo winga semi oka mai lunga online ia a fai le fa fonga mai o sa o lunga tato page o Cafe Laterano Facebook page o no iai ma tato numero telefoni ia ai pe isi si mai Lucia ia o le fa mai al tato tanoanga fa molmole ia ele isi sai na pa o leo le na si sa sai ma samawino no mai a bunne vai a story si try to like when I met her to one lady sala we do peo o na vai e wale la si e nga se samone o no ma o ma waile no lo si sa to to ia ma no te le so e o la festa mai sei ia moleto anga ile mai sai kule po feo se ai de di kule ia amni tele de tua sai o vai a so ta pena e sa so no na a sa pa ia pe dia ia mai se le mano na fa po ma au mai mo ia ola o na la Serrano samone Faftai Lucia ia alofa tele atu ia manuia foi toe lam sa ingo lea fia mesel fa ingol vaso la fionga maua pe taleni ia sanga fai e pe ta cheesecake ko kiki o la ko piki manuia tele fa ingol vaso la o fionga e mesel la fionga ia mto na i malpulenga mo la fenga venga fa soi foi soi foi ia fa soi foi ia fa tu soi foi ia fa fonga tato tunu fa tano mata mo fie ma le fale tua ia Lucia Leota o le tamaitai pule o tato fale inga lawi loi nai tau fusi o le Cafe Laterano au tawhatonu lava o le tato Fexco Samo Limited a wane ingalo lo fai a pēr fai ngā paanga lea fatua wha mai ai te sema tolu tasi ia e te tau mawhai nā le Cafe Laterano ai tapa sau voucher po lau pepa lea ina ia ave faali o le Fexco pe atala ina sau sele ni mai fafo i se rate sili o na whaamlia loto mo oi ia a o te loa o le atato hanga atu loa i tato tala mai Samoa ia o leo vai atu o sa vali tato teimi ia i tulafa atulanga ina ia ai sa miuni mai ia le ala atu ina atu tato tala mai Samoa pe on tali mai ai ia le toa tele o tato paanga ma sani nei tula o le afiafi
mai si mai whaafonga, whapoponga ne o tātou tala mai Samoa, pe ona lango malosi en tātou kampania le le ako chemical, e au fiai le ako group, e au fiai le ako chemical, ako motor mechanic, ma le tātou manai restaurant. Tō mua atu tātou tala, ua whamaunia mai se fuafuanga le maloa, e mai se le pūlenga o le Samoa, e ave se whamalosi mai ei se ainga, le olo toi nei whanua I songi, le olo fuafua le malo e whaatino ai nisi o atina e mo le lumanai. O ainga nei mo le silafia le au whaafonga, olo toi mai ainga uma na soi fua e nei whanua I songi, maua mai ona ave ei le malo ia whanua e au mawai. Ai whaavanoa le whanua le nei songi mo atina e mamao le malo. Ai mai se o puipuinga mo I lātou, mai suinga onga le tau, o loo wa ai le nei vai tau. O le masino te se mo le tau sanga nei, o le avanoa muli le o, watu ina atu e le malo, ma le sala si mo le ainga le nei, e toa tasi lava, ina ia tu ua e le whanua le nei songi ai angai, I whanua e peo na saunia le malo la tau te no foia. Whaalia le pule whaapatonga e le Samoa, ia aulungia ka vesi pe telo le au tu stala, o sele ne teimi sa tau mo whaia e whaia ni suisu inga, mo lea whanua, ma whaia wha maunga po evaluation pe tai, e whaalave lava le ainga le toi mai, lea o lātou nofo ia pele nei whanua e o mai lava teimi nei. O le masino mo vai, na whamaunia mai e na fsosoani e malu o le malo, I leo whingalwenga sala si, ina ia ma whaia no whaatino a lātou ngalwenga I whanua le nei e ala I whamaumonga, pe tai e te e na lava le ainga lava le nei e tasi, lea e le o fia o ese, au nisi o ainga, lea o whaalia o lo toi mai ai, ua maali leo le anofo ia tafa ingata I whanua, lea ua whaavano atu ia I le malo, e lātou te nofo ia. O le mata apule nei na saunoa I le fionga le li pālimi, a susunga atu le epasa I lele mani e linga o I le au tu stala e whapea, ua maali li e uma a inga o le au ese mai, ma o a inga le nei, o lo tutoi songi I whanua, e pei o na umia le malo, ma o le nei whanua, o lo nofo I, ma o lo o iai whanua I tafa ingata, ua fuafua e tui nā tui ai, e nofo I nei a inga. I le sula fono tu ai tau whanua, lea na saunua tu le e po wha leo ngā inga le nei tu la fono vai tele. Lea as fulurua lo tau sanga e nofo ia se whanua e se, lona winga wa oko me ti lavono a vea mau whanua tō tino. Ma o le tu la fono leo lo fina wina I pea le a inga lava lea e tasi, o lo mumusu e tu ua whanua o lo oisongi. Inisi o tala o leo whamaunia mai e le fionga le li pālimi, asu atu le e pasa I lele mani e lenga o I, o le ato e whaola mai tu ngā whautasi e peo na masani ai te wila sai tasi, mo le tausanga fau. O le asaunoanga le fionga le li pālimi, e na saunoa I ai na ofisiringi e le au tu stala ma le au whaasala lau I le aso ana nafi. Pe e whai asu ngā whautasi o te wila o tausanga le nei, le ana I whailoa I e whato ato e whai o te wila o tausanga fau, ma o le amatua I whaamamalu ai matutuunga e tausisia e whautasi uma, e fia tau wā. Na saunoa tu le pa e whapea o le mata au pa e peo no fisiringia tu ngā whautasi o le tausanga le nei. Na tui nā tu le minista le fionga ia sala whata pinati pe tai, ua whaisi tu ai o tā penanga ma longa whautasi, le o mafua ai o na le sao fia mo le tausanga nei. E o le a whaia le lei tā penanga mo le tausanga fau, e ala I tā I ala o le a matua I whaamalo sia mo au wā uma, e le nā o le tau wā, e ia a vea o sfaa ngā tama e whinau pia iai. O lo tu mau pea tu ngā maasani e whaongaina pea foe la au, a e leo foe spuni e peo na vai e whaongaina whaamarusia I Amerika Samoa, ma tonga I ana tu ngā whautasi, pe a whaatino ina I so stemi. Ua whaalia in tala mai New Zealand, sue ino se tasi o pāse se mai Samoa nei. Na malanga atu mo New Zealand I au ki lani, o na uawa ai unga o ngase whainga tau li mi sela. Na whaalia le staff, pole newspaper le staff e whapea, na whautua ina ai le au au nanga whasoi fo malolo ina I au kilani, ia soos pa sesel whai ngā malanga le New Zealand numero iwa I fitu, ina ia maatala e mai se lava, pe a whai ele I whai lava ni tui pui, o le nei ngase. Na whaalia e whapea ele I loa le tangata na awhia ia unga le misela, ua maua o ia I le nei mai, e pei o na whaalia mai, ini li poti mai New Zealand. O le nei malanga na tūlau ele ma le waalele I au ki lani le aso 2 le masina le nei, le ana whaalia o le pāse se atoa na whaapea o na whautua ina. E sili o na whai, ai mai se, e sili o na whai tetenga tangata, e le I whaia lava ni ala ato tui pui, mai le nei wha mai talo o na soifua mai.
O le nei whaamai o whai o mai o na unga e awhi ai le fiva, tafe le isu se i tulo, ma mū mata, ma whaasolo atua I lava ina pata atua fōlinga, ma le ua, ma whaasolo atua I lava le tino atoa. O pasa se uma sa ilunga le whainga malanga le nei al New Zealand, na whautua ina uma, a whai e whaalongo ina ni a unga le nei whaamai, ia vave o na waa ia se fō mai lata lata ane. Tala muli o whaaria le ofisa Sicilia o mtanga luenga tiutem tupe maua sa moia matafeo a valisa viali, e le whaapeo o whaleanga ina morianga whaasanga I whaife au o lo toe le kale sia I whakasa. O na whaapea I leo le alenga ioia I pea mtanga luenga ele le ofisa loia. Po le ofisa loia sili, e la tau te ngafa tau lima ina, le nei mata upu taua. O le nei mata upu whaasanga I whaife au le kale sia I whakasa o whaamaunia. O le a eselo na whaatau tenga e peo na o le a vala au taitasi ai, whaafea ngainga o le kale sia le o lo toia lato mta upu. E ese mali to sfulu iwa le o wha lea ngā ina o lato morianga, e peo na whonga ina mua I lua masino vai. O lo whaari ai fo I e ui na toe vala au ina I whaafea ngainga ne e sfulu iwa, pe a whai e whaila ina le ofisa lo I sili nisi morianga wha o popo, whaasanga ia I lato nei. E pe ona sila fia lau whaafonga leo ngā tono le vaya nei, le ana wha leo ngā ina I morianga. O lo to toi mo whaafea ngainga le kalestia, o lo toi mai e le vala wina I luma le whaamsinonga, whai tūma lo, ma leo wa whai lo mai, o le a vala wina taitasi I nei whaafea ngainga, I le masino o ke topa, e ala I ala tō mta upu tau la fonga I luma le whaamsinonga. O le nei mta upu na vala au va e ngai whaafea ngainga le kalestia I whakasa, le ana mai ato sfulu iwa mua e wha leo ngā ino momorianga e le awhionga le whaamisino ia le ota Raymond Schuster o nei le o lava maua le tuan tanga luenga o la fonga e te tawai ona moria whaafenga nei morianga ta idua o le leris talaina ma le tongi ino o la fonga e peo tangata whainga luenga uma. O le nei mata upo lo te ai pele ka le sia lava le nei e tasi e le to tongia lava la fonga ala to whaafenga inga ona o se leni nei. O se leni na maua mai le alo lofa o tangata lotu. Ai le oni ta tongi. Po oni tangata whainga luenga. Whawhanganga le atinu ua e maise o pāanga ale lo pei o se tamu whinga nai ala sino o tonga tātou tala mai Samoa. E peo na iai ia e nei tu la le awhiawhia wā lava lau whawhanganga. Ia i nisi o mta upa e ao na e si la fia. Ia malongo puia li ai whoilo o topa ia malongo tō mamalu. O le si tala, ia o le mātau atu, ia i tau ona mātala, e meise lava I lātou, ia o loa lala I New Zealand, e meise lava le area lea, o au kilani, ia leo wa ia wa pepesi, wa matau na pepesi ai, le tātou whaamai leo ni stela, leo si whaamai e whaingo fie, ia al whautua ngalava, a whaapea ua wa ia aunga e peo na o tā ua I tātou tala me Samoa, ia e sili ona wa ia se fō mai la tāni se mi vave. Au le anganga la vai al whaaftai tātou kapani anga le lei al Ako Group, po le Ako Chemical, Ako Moro Makeniki vai tele, ai maise o tātou mana I restaurant Savalalo, mo le lango ina pea o tātou tala mai Samoa I le aso mo le aso, a wā lava le whaafonga anga si o tātou wā tunuu. Te mineo la tātou o sina whaafifianga pupu, whasalonga whaapisinisi, te liu mai whaaiku atu tātou pokalami nei tu la le awhiawhi. Ako moto makaniki vai tele, whaafsanga I malenofo anga tuai o le Iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furufata la, siaki ei ta vale la iti e o Evans Mahilax, e mawhai ona matou sui ina le whaamama swau atoa o le afi, siaki uma ta ofio luma matua, whaapea lola mapau o lau ta vale, siaki uma fo I tō tonga mawaenga atoa I lalo lo sa, ona matou whaai lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo silafia, e iai fo I la matou au nanga whaapitoa mo pamukiso,
famu penisini ma injections a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha. Le Ako Moto Mechanic I Vaitele. Le Ako Moto Mechanic I Vaitele. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra. Let's Marvin Gaye and get it on. Ia, e whiwhi alawa te whatalo whaatu I le taliu mai o le vanga whai une o tātou pokalame nei tu la la fiafi whamalole o sai, whamalole tawa tai o te minei o le atu ina atu mo le tātou whaasi silanga tāua nei ia mai le malo si anga ia po le malo pulenga o malo si anga tau I le tise po le IPC e au lava o le silafia le atu no ia o le tu ina atu lo le tātou whamnianga leo le aswhanau ma whahi kua le tātou pokalame nei tu la la fiafi mai no. Ia, ale tu ina atu whaase silanga lea le APC, Mario nei elta sa whanau naua tu ina mai lungo le tātou live. Ia, kapitole mo TJ Sini, ia, e pe ona na whaina mai le Armstrong Sini, ia, TJ Sini o lona nephew, ia, atu ane le loas fulwalto sanga, ia, whamani atu tātou pokalame I le sunga TJ Sini, ia ilona luas fulwalto sanga le solo fungi le tua pa popo nisi tau sanga sitele lumnai ia awa foi ia ainga ia unga wenga ia e awasani o loko whianga iai ia tunu mau whaftai tele mawhita mai Armstrong I le tātou live le neitu la le whiwhia meso tātou pokalame ma le loa pei tawafiafi ma le loa pei au tātou whasisilanga lea mai le EPC Motsia le tise, o le amotsia le tise le astona ia sa tolus futasi o aukuso, lua afes fulmaneiva, mai le sefulu I le taiau, I le lima I le afiafi, ma o le afiai se vaenga o malo fou, ma alifa, ma lalovaya. O whaia lea fuafuanga tāua mo ngalwenga whaleleia I leina ele tise malolosi ma alifa. E wha malu lua tuai o nau ia tūlanga le ma alfia, pa tai o lo sainia lupe matasilanga al malimana tongia tolu matatile, Hule Silio Falatonga Malusi for El Tise. Power shutdown. Electricity supply will be interrupted on Saturday, the 31st of August 2019, affecting part of Malofo, Malifa, and Laluvaya. This is to carry out required upgrade works at Malifa. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. Signed by Lupe Matasilang al Malmana Tolongata Tile, General Manager, Electric Power Corporation. Malofonga, ia. Hele tātou whasisilanga tāua nā mai ne tātou EPC po le malusi anga pulenga o malusi anga tau Il tise e mese la vai lātou lea lala I tātou vaenga ia pe o lalo vai a whasolo tuai ia I taimi e pe o tāua ia ole whatalo whatuai a George Pata ia o aluni o no sai, whaftai mawhata mai, ia, ai mai se ia o le Armstrong Sini, e pei o tuina mai, ia le whamunianga nā o le asoi fuasi o na nephew, ia, pei o na whunga ina atoi maina. Ai mai se lātou o malo whailonga ina o tau asoi fue le so, whamanuia tele atu lava le pokalame e taua fiafi malolo pei, mo o tau asoi fua, whamanuia tele le tua ia te o tau ma, o whamanatu ina o tau asoi fua. Ia o te iloa, ia ua o mai le siu o tātou taua fiafi maina, pe I se vaenga o pa ua te au, ia o le I whamawai atu fo I le malu si o tātou o tunu, nei tūla o le fiafi. Te tele lava mawhata mai le tātou tunu, ia me se fo I o tātou paanga masani e pei o na masani I taua fiafte tasi, ia I le ngā ngai fo le la, ia ilo na tūlanga ia a o whianga I tātou ofisa nei mai tu ina to tātou live le nei tātou pokalame I al taua fiafi ma le lo pei. E ao na whamanatu le tātou tunu e me se fwel pa ia ma le malo lo mai mo mai sango nei a whai o lea e tele I manino e le tūlanga wa I le tau vanga ia mo le
Miss Fafafini i le tausaga lenei lua fesifulumalaiva ia o lea ua tuuina atu i le afiafia taeao ua lē faataunuuina i le afiafi nei ona o nisi mafuaaga le maalofia ia ua tuuina atu i le afiafia taeao afai o lenā na faatau lau ticket ia susuane mafio ane le afiafia taeao i le fale atu Gym 1 i tona i matou le tatou fale Alon meretasi na ia lea lo faapea ona o le awhaia i